ner mala tiang karun wang ke ta no kon tengul we kan ideal te kon chal kan ite na wi mon ke le wanya dun kan mo ne mer yang do pal ba barara tame ko wote ka lar ma ton mo goro go ba nywa ke ne ite na skwan dia la kon biya jawda biya lengtin kenya mi yo gwa me ta nyure tene gwa me te ke ral te ke noise che ben gwa me la nyur ne dia to wan tin tara makalade dong biya jul to wan biya kaleng mo wate ke noise pala ka bana ideal ten kon dong ba ro me la dan ba je lenga kan ta me ba yen dia le mo biya jaw me biya chia kan kon komen goro go bala de information here lar makama kon dial kon ite na wi mon ke lew jaw nana batin akwilar nana lat kone ka social media here la ka ye chet ke me chia ngai ne ka kon ne dang kor pa che pa da ro te kon ne cho jaw go shi kwar ko ta falun che belinga ne dan te ka gwada den me che gentin me shi ma gwada da ne la yen ling ne gidun ko dong da te me de to ka ka kui ka me che ko no wana na che bentin ta me te ke rul te cha ngona jike cha lara ken wan bro distant ke social media mat ka pa dan wan shi ka pa dan die antil chatin dia dan kon gor ka ken ti de ngakula loka ka ken chaka tuka lane ku jaw me la woka community ke lew ka mari she ka yene ideal kon la yone pinching manane ideal kon la yot ka South Sudan manane ideal kon la link ka page la page dan la page no do tv we ka yewo me chero da par ka me che ber ka kan inform da yen ngai no don ka ne ideal kon nganga na ko te tana ta kan liang na go dong me nyando che jien gwa da ne te ka mongong getin ka kui ka mi che ka wono barar ka ye ko jiwo ye go baru le to kon cha la de lo kon tin lo ka kon ka ga ka kui te ka baka gora manano go chi me la da che to kon ka pe dan ta kon ka lat dung do kan la dia la to chi ka la barar ka jaw che ka mere kan dia la gor kan lema yendi ala go biya ta kel ka gad kon to kon la gor ka Europe gad kon gor ka South Sudan amana gad kon te ka Kenya chet ka me chi anga yo chiem pe dana ma chala pe gan tin kon chal ka ga nor di ala kon cha journalism cha la da ken ka reitin ne di ala kon te ken ka wargak la lo gan mana kon she la lo pe dan ko biya tin di ala kon information biya ka chia an baroda non kai Facebook chat comment chala da kaneti tela made mai post kai mai Facebook account ka chianga benen live she ka ta to da me la ba ka me kai 10 minute ko na changu na pedan ka kui ko te magor kai wa balat ngane rul ko na lat ke ne titi to kon lo ka ko na kana ka gora gen information nan balar yena moko me she bet bang da yen ngai no dong te me chi to ko ngan go aga wana tatin tela nga mai kale dung do ba yendi arjo charo bulong ambara nyaka bara mendong dien ba waka ne ko na te ka pech ne dia ko na te ka pech na me malar ko na me lat melono go jin me jiran media mala ni news la news charo din lon ka pa mungo de jira meti ka pech ka yene dia ko la information ya to ko ba ya gora ne kon dial te ka lan me balat kala da mo amane no do tv ba bala to wajen biya ya liangatin lana na bala da gogan changa kam WhatsApp platform ka WhatsApp la ken gwa nan de use an ba audio na baka lalada me jira mati ka page ka kini number mena ne te ka gwa me ka ne je mala WhatsApp number ko ngayen bo ka page no do tv binga kam number aradan ko ne ko meti ka information message ba audio balat ba jawda balare jam batelo de je pozagan mani yene dia la konta kan wardo tv ba ma wa garan alwa ke ka ta ka information me very important magoro wa balin kan wardo tv bala da mi ce ka wona telo biya tura biya nen biya audio biya jalalin bat ce gan bije poza ma wa kan ta gar la ngal la je gar ta ka Europe kan gar ta ka South Sudan mo wa tela mala ngal je mem kuje wala wa poz ka pe dan cha bala dangan
balar ye go mi she ka wono wo yene dial ko na te ko page gore je biang inbox ka kui ko bana lada me bana jalar ke la gan information ko na la je ka ti very important ko gan cha la je ga jam la je ga pin tin dial ko na jel ga pin meta go te ka nyach mo gor go jen ba o che kak betol la lar ka janga budu na pan dole kana dole kwar ba nga jonta meta nyany me awena ka che dole che ka budu la go gore je ba go betol wala ya na jela yana ne na tamen yanga gwa dung ti da meta tin shi go ti la da cha ka laut ba la barar ka no daga tigne na ka ko la je gwa go la peje me pen me doga tindi ala kon lar karede ne tu ngana kan la kana ngala baktin kala na da liangtin la barar ka tegnas ngoden loja mo ta ga ngamo ba ngor ka metetin ka nga ka yene di ala kon la yene kwa communicate ka ngala yente hane no ngo nambara mo wana na la roi ka kon ngode tetin lakin ti lo baro renyo ka barar la pointa ba jo hi ba dor po ta gan cha ba po ta gan badla ba tayino amana ni changa nanan shiti dia chika lel cha goro go telefonda baka woiten amani Facebook amani page baka woiten ko ngai ka loira mi jona le zakane titi kera loy gwan ko ngakan loy gwan taba cha nga jogo baka bagu yeken min bido let platform bido let ka karo ade amen chal ke WhatsApp ka ken po the titi cha ka mate mano go chitin go ke ken denga ko le jako de bom go anan tatin chika to kalane so roi mi chika wona jena be ngara ka kama jaw me kama je yene tin kona take page wora ma gor je we jen point de beta information be la weje la kwangin ba ko in case ma cha kan dol je chia kan gara kon la sanjen le no kon kan no doti bi kan ka je de audio de lat de voice record de lat de whatsapp ka page du wana na titin ka yene dialan kon tin gor kana da kan ka Facebook mite ka information ma cha la tobe la gora je ko tin dia la kon la lat ke yudi en dia tun ana kan te ka tanke de la to ka tanke de la kai ne bayan dia la ran meri nyanda wata nan te ganga te la ngati yar ka ne pejran ko gan cer ka mala la je ye meta ka social media ka kor ko kuidur ta ka social media ka malog loy de je mite karama chen en ba malan me chia kamala la ma je long cha nyere ne je yene yene kan pe kon di ala kon che ka polo kayane me chira na lat ka kan pe tin di ala kon la kwa je chia ko hodi ko jen la ma je mi information me la to sha nga yo min chilat e jene chelin cha barar ka je mi chia nganen che dor cha loila go don kana lon kai lat mi che jinen chi report ka don ka ne lon kai lat a hito da yake kamra dum do ka ne lon kai lat la lon yarar shi lenda ka ye ne dia la kon dum do roi ne ka gul tara maka jawde me la to be information ga je kana min to be information ga je ka gul mi shi ka wona ngode still ba lo ka audio ne pe dia la to che ka polo ka shi go je ne de nga polo bak tela nga tiel ka ne pech di same ka yene din content chal ka polo wasila gor kana special mi shi ala ka no .tv we go ala de jete la she contrib ka 25,000 within 1 month and 2 weeks kala no mun ndi mi shi ka won no .tv be da ka go kan no .tv ma ko da wana che bia channel no me pe ka Facebook bala channel lon magwa yen no be da ka go to shi ra da long 25,000 followers ka 1 month and 2 weeks she easy wada de ka je te ka tampe ni te garun ti changa ne kan tara kan ne ke kan bat tipe jama cha ka chop ko ku ko godi ko ti lade go ka ye kama ne yen ba go yen ka jama no kon lad ka ti lo da te so chore twas dun chore je low down ka kan pal dia ti ngoda kama bia page bia polo ka bia te dia bia ka chia mite me cha latin mi la to la roja ka chiang do za chet ka tante ka ye ngoda ba yo gwi te lo go de do lat thank you jana na be ngara na mo kwa chia ka ne kon ko bi ka te ka liang